سەرۆکی ترکیە رەجەب طەیب ئەردوغان ئەف دەمەکە بەحسا کۆمبوونێکێ لەگەل لە سەرۆکی سووریە بەشار ئەسەدەکە و وی داخوازی سەرۆکی رووسیایەژی کرد و ناوڤینکاریە vêyekê bike. Lê li gorî hin raportan Esed vê kombûnê red dike û dibêje ev hevdîtin dê alîkariya Erdogan di hilbijartinên hizêranê yên Tirkiyeyê bike. Erdogan çima dixwaze bi Esed ra kom bibe? Ji bo şirvekirina vê mijarên ha mamoste Mustafa Özçelik serokê Partiya Azadiya Kurdistanê li Tirkiye ku biriya Skype ji herêma Kurdistana Iraqê be meraya. Dem baş mamoste tu dibêjî guhertinek de siyaseta Tirkiyeyê de heye ku Erdogan ew qas dixwaze bi Esed ra kom bibe? Dem baş kek salê û spasiya dengê Amerîka dikim. Yani heger em li siyaseta Tirkiye biderin siyasetek piralî ye. Türkiye armanca wê sereke ew ku li Rojavayê Kurdistanê Kurd statûyekê bi dest nexin û ew dagirkirina Tirkiye li wê derê û ev gotina ku dibêje bila 30 kilometre kûrahî li ser hidûdê Rojavayê Kurdistanê hesede û rêveberiya xwe ser nemîne. Ewana giş armanca we ku li wê derê statûyek Kurdan nemîne û her wiha navbêna Rojava û Bakurê Kurdistanê û Başûrê Kurdistan Rojavayê Kurdistanê jî tu peywendî nemîn. Ev stratejiyek dûr û dirêj e. Tirkiye ji alîkî ve li hemberî Amerîka pişta xwe dide Rûsya û Îranê dixwaze vê stratejiya xwe germ bike. Li alîkî jî de endamê NATOyê ji ber wê jî ji ber Amerîka heta niha siyaseta Erdoganî û a Tirkiye li gor dilê Erdoganî bi cî neaniye. Niha Erdogan dixwaze û ew xwast ku wê derê hûn zanin careke di êrîşa bejayî bîne ser Rojavayê Kurdistanê. Amerîka jî Rûsya jî Esad jî Îran jî xwe nedan ber. Niha li planeke dî digerin ku ka gelo karibin li gel Esadî rûnîn û bi hevrê rêkê bibînin ku ew destkeftiyên Kurda ku li wê derê henin ji holê rakin û Kurd nikaribin di pêş de tişkî bi dest bixin. Plana Erdoganî ev e. Lê Erdogan ji bo çi ecele dike wek cenabê we jî amaje pê kir. Mesela hilbijartinên Tirkiye gelek girîng e. Beriya hilbijartina dixwaze vê jî xwe bike wek serkeftinekê. Lê tiştê ku em dibînin Esad ji ber ku peywendiyê Esad esas li gel opozisyona Tirkiye heye. CHP, İYİ Parti li gel wan heye û ev partîna jî piştgiriya Esad dikin esas. Ji bo wê Esad xwe nadiber ku beriya hilbijartina Erdoganî bi hemleyeke wa bi gaveke wa serkeftinekê bîne û jêr bibe payek û jêr bibe destkeftinek ku di hilbijartina jî vê ji xwe bikarbîne. Baş e mamoste Mustafa. Berê. Yani em dizanin ku Tirkiye ji zû da behsa operasyoneke bejayî li Bakur Rojhilatê Sûriyê dike û dikane yekser bi Amerîka re yan bi Rûsya re rêkeftina deyne. Nêzîkbûna wê ji Esed re çi dikare zêde bike li ser dîmena em bibêjin heyî li ser erdê ku Esed wê heta dikîjin astê alîkariya Tirkiye bike di şerê hêzên Kurdî de li gor ku te dibêjî. Niha di esasê meselê di muxatabê vê yek jê ê esasî Sûriyeyê û Esadê. Yani nihayetê de Tirkiye jî bi welatên Rûsya û Amerîka û Kîv jî dê li gel Esadî rûnîn. û Tirkiye ev dît yani bê ku îzna Amerîka û Rûsya nikare bike bi wê derê wê gavê dibêje madem em nikarim her şî dilê xwe bikim divê el gel Esadî rûnîm. Di eslê xwe de îro hûn dibînin Esad jî tu mafê Kurda qebûl nake. Esad wek piratîkî jî ew rêveberiya xweser ku îro hatiye avakir wê derê jî nas nake. Esad jî dibêje bi dilê wî ku Kurd li wê derê bişkên. Wê manê ji alîkî ve ev siyaseta Tirkiye ku zextê li ser peyede û rêveberiya xweser dike esasê xwe ev rêveberiya xweser û peyedê dajo dawa Esadî. Yani wek ewek siyasetek ku her du alî jî jê fêdê dibîn Esad jî Tirkiye jî jê fêdê dibînin. Yani zexta Tirkiye li ser peyede û enekesê dibe sebeb ku hûn dibînin rêveberiya xweser dixwaze rejîmê re li hev bike û ev li hevkirin jî ne ser esasê qebûlkirina mafê Kurdayê mixabin. Rejîm jî dibêje werin teslîmê min bibin li ser wî esasî divê ez karim bêm wê derê. Destelata Dîmeşqê de kar bikin. Mamoste yani em dizanin rûniştina li gel Esed ne wê ne hêsan bê ne ku ji ber Esed bihêz bûye yan jî em bêjin piştgiriyek heye yan jî
ام ببیجن او هزا خو هيا كود كاربا بتركيان رونن ل تشكي ياسايه كو هناك دبيجن يعني اسد چاود كارب سروك ولاتا كيرا كو بشك جسوري داگير كريه رونه او دالي ياساي ده حتى و سوري نپجرين اگر اسد بخازجي تركيا و كي چاود خوينه نها البته دالي ياساي ام دکارن و شروفه ویرنگی بکن لی هون دزانن دگلک ولاتا یک داره ولاتا کی داگر دکل مجبوری سرماسه جی کارن رونین بیا من اسد ایرو يعني نهاية أمريكا زخته بده أسدي ده بهوا كي قارب رونين شي لأف رونشتن ده نوع معناه كه أسد خبده بردا خازه تركا جبر كه إيرو أم دبينن بناوی دولت سوری اساس خود دولتک نمایه یعنی ایکو سوریه اساس سر پیاده هله روسیای ایران حزب الله لبنانن او حوالبند وانن جبروی هگر ایرو روسیا زخته بده اسدی او لگل اردوغانی گروننجی بیا من ده بریا هل بجارتنه ده ریل ترکیه روانه که سبب دستکفتنه که پیواژه دام ترکیه خود بهجه لگل استخبارات سوریه استخبارات ترکیه هفدیتنه وان هنن و دخوازن تشناب هفدور بکن لی باور دکم اف پیواژو ده باجو حتی پشتی هل بجارتنه باشه تبحث اپوزیسیون ترکیه کرد که شخو اساجی بالا بمتی بالکشاند بسرویه که هون وکو پارتیه که اپوزیسیونیه یعنی دیاره که اپوزیسیون ترکیه جی نه همین دوی درباره دا نه لسر یک نرینه هون وکو پارتیه که جناب اپوزیسیون ترکیه نرینا ود وی درباره دا چیه دوی ترکیه به اسد را دانستاندنا بکد دوی به کردار را دانستاندنا بکد دوی لسر یاخوا ببینه به اپوزیسیون عربی را ببینه هلوستا و چیه دوی درباره دا امپر بزلالی دبیجن دولت ترکیه جی 2015 ورده به تایبتی سیاستک لسر دجایتیا کرده دمشین نبس لباکور کردستان و ترکیه لروجاوا و باشور کردستان جی و سیاست دمشینه سیاست پر زلاله ام بانگی دولت ترکیه دکن ام دوی شوان شر و اپراسیون خو چل باکور چل سر روجاوا چل سر باشور راوستینه به همو پارتی باکور کردستان دست پک درونی جبر ریا چاره سریا او دیالوگ الباکور به هر وها دوی ترکیه بزنه بکه بکشتن و اپراسیون و داگر کردن اف مثلا نه چاره سر کردن دوی لگل همو پارتی روجاوای کردستان پیانه که انا کسو پارتی دی رونی و کردان مخاطب بگیره اگر ترکیه کردان وی داره مخاطب بگیره ام باور دکن دیش بو چاره سریا پرسا کردان باکور کردستان جدی تاثیر گلک باش بکه ترکیه چاره سریا وی از زلاله به اف سیاستا که ایرو اردوغان دمشینه آن که مخالفتا ترکیه جی جبو کردا لدر وی اردوغان تشکی نابیجه یعنی جه پر عکسی وی نابیجه ری دیاره ری به کردار رونشتنا سرماسه چل باکور چل باشور چل دیار بو ما مستجبر در ما مگاله کی کم خازم تو کرتی بر سواوی بدی گلو اف دوسیا سوریه چقاس اگرم بدن بر چاوان کو روش ابوریا ترکیه انفلاسیون کل ترکیه هي ما في مروفان پیوندین ترکیه با اروپا را روش ترکیه درباره اوکراین و روسیا دا گلک دوسین درین گرینگ هنا اف دوسیا سوریه چقاس گرینگ ده بجارتن بین ترکیه دا اگر تو کرتی بر سوام بدی ناوش دو شکل ده گرینگ یک ریل برگرتنا مثلا کردای دستکفتن کردای و دوی ام بزن بکن جبو ترکیه مثلا سوریه نه بس مثلا کردا تنه ترکیه دخوازه ده دهاتویا ده پیشروژا سوریه ده به خودی گوتن ش عالی آبوری ده به خودی گوتن ده عالی آواکرنا دسلاتیا نو ده به خودی گوتن آنگو ترکیه ده بیجه اواز ایرو ریل بر بگرم که کرد ور ببن تشتک لیسبه درو ده کارد دسلاتیا کوات چه ببه که هنک مافا بدن کرده او مجوه دریب دور بخن جبو ترکیه هم جبو برجواندی خوی آبوری استراتژیک دور دورش او جبو الهمبری کردا دخوازن لگل سوریه او جی به اکتوره بله روشا پنابرین سوری جی بهتری 3 میلیون نیو پنابرین سوری ترکیه او جی هيا راسته ما مست دعوه بودن پنابرین لی هي جی فاکتورک اساسی که ترکیه به عالی کی جیده دخوازن و مثلا پنابر جیش خور وقت او که کار بینه مصطفی اوسچلیک سروکی پارتی آزادی کردستان تشریع کردستان عراق مربوط سپاس بودماته